muendelee umoja, muendelee upendo. Watu wote wenye wanabaleta ndani vitu ya ubaguzi wa ukabila ndani vitu ya ubaguzi wa ukabila mubahamakie. Bapolitisia wa Kinshasa benye wako Kinshasa hawana diskuru ingine ya kuwaambia chenye wanatiaka mbele ni ubaguzi wa ukabila, kuwafundisha haba ni wafulani, haba ni wafulani, na japo abo wako kuentere personere zabo. Vitu vya vile tuwapiganishe. Mtu mwenye atakwambia ukatale kabila fulani, ukatale Muhutu, ukatale Munande, ukatale Muhunde, ukatale Mutusi, ule mtu kuna mwambia mkichwa wako muko pepo ya shetani. Ukuna mwambia mkichwa wako muko pepo ya shetani. Tuungane, tukue mtu mmoja, tujenge kwetu. Hakuna solution yenye itatoka ndehoro ya kwetu juu tujenge kwetu. Tujenge kwetu kwa umoja, tujenge kwetu kwa kupendana, tujenge kwetu kwa kuheshimiana. Tunasema asante population ya Nyanzale kwa mapokezi. Bora iko na uwa watu sawa ginsi Kisekedi na bande yake wanasaidiana na ADF, nao wako na uwa watu Beni na Butembo, Ituri na Beni. Watu wako na chinjiwa sawa ginsi Mungu aliwaumbako, wako na chinjiwa sawa mbuzi, wako na chinjiwa na ADF, lakini iko suteni na guvernema Kisekedi. Ile mauaji yenye wako na tendea population ya Beni njo yenye wako na fundisha FDLR na akina Wazalendo, nao wako na uwa watu hapa kwetu. Hapa resama tulikuwa mercredi passe, tulikuwa Masisi fasi kwenye wanaita Ruki, tulikutana shida mingi sana. Tulikutana mama msichana walimukamata, wakatobola tumbu, wakatosha ndani mtoto, wakamuua, wakamutupa mwezi. Wakasema ule mtoto chenye kiliacha wanatobola tumbu ya mama yake, ase ule mtoto ni wa Mutusi. Ule mama alikuwa Muhutukazi, wakasema mwenye alimubebesha mimba ni Muhutu. Ndio maana ule mama alikuwa Muhutukazi, ase mwenye alimubebesha mimba ni Mutusi. Ndio maana wanatobora tumbu, wanatosha ndani mtoto. Hamusikie ni la huruma? Mukunga tarakaba igihugu cyacu cyaraziwe, kirimo ibibazo bikomeye cyane. Rero abaturage b'Inyanzare kubona turi hano, kubona duhagaze hano nuko hari umutekano. Tukumvikana hari ikintu kiri hejuru y'umutekano. N'abaturage mwari ikintu kiri hejuru y'umutekano. Umutekano nuzi imbere y'ibintu byose. Nituba dufite umutekano, ibindi byose tuzabigeraho. Tukakuwa na security fasi yote, vingine vyote development vingine vyote tutavifika kwa mifasiri. Lakini kenye kiko nguvu, kenye tunapasha fikiria, ndio maana tunarudia Nyanzale wa mara pili, ni tuzungumzie juu ya security. Security haiko mtoto wenu. Ni igikorwa cyo kuganira n'abaturage cyayobowe na Guverineri Bahati Erasto Musanga. Ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni mu gace ka Nyanzale. Yatanze ubutumwa bwibanze ku gushishikariza abaturage kwirinda urwango, amacakubiri n'andi makimbirane akomeje kugira ingaruka ku miyoborere y'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo rye, Guverineri Bahati yibanze ku ngaruka z'ubushyamirane bumaze imyaka myinshi burangwa muri aka karere. Asaba abaturage gushyira imbere ubumwe, ubwiyunge no gukorera hamwe kugira ngo hubakwe ejo hazaza harangwa n'amahoro n'iterambere. Abaturage bitabiriye iki gikorwa bagaragaje ubushake bwo kumva no kuganira ku bibazo bibugarije, cyane cyane ibijyanye n'umutekano, imibereho n'iterambere ry'akarere ndetse n'ibindi byose bibabangamira mu mibereho yabo ya buri munsi.
bamwe mu baturage bavuga ko bafite icyizere ko amahoro arambye ashobora kugerwaho igihe impande zitandukanye zishyize ibiganiro imbere n'ubwumvikane. nk'uko AFC M23 ibitangaza, abaturage bo muri Nyanzale bagaragaza icyifuzo cyo kubona umutekano usesuye, ubuyobozi bubegereye ndetse n'ibikorwa by'iterambere. Ubuyobozi bwa AFC M23 buvuga ko bukomeje gushyira imbere ibikorwa bigamije gusubiza icyizere abaturage, harimo guteza imbere umutekano, gufasha ibikorwa remezo no gushishikariza abaturage kugira uruhare mu miyoborere y'aho batuye. Nyanzale ni kamwe mu duce twakunze kwibasirwa n'ibibazo by'umutekano mu myaka yashize, ibintu byatumye abaturage benshi bahura n'ingaruka zirimo kwimurwa mu byabo, guhagarika ibikorwa by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'imibereho. Niyo mpamvu ubutumwa bw'amahoro, ubwiyunge n'iterambere bukomeje kugarukwaho n'impande zitandukanye zirebwa n'ibibazo by'akarere. Abasesenguzi bavuga ko kugira ngo amahoro arambye agerweho muri Kivu y'Amajyaruguru no mu bindi bice by'uburasirazuba bwa Kongo, hakenewe ibiganiro bihoraho hagati y'abaturage, abayobozi ndetse n'impande zose zifitanye amakimbirane, hagamijwe gushaka ibisubizo birambye byatuma abaturage babaho mu mutekano no mu iterambere. Cyakora amakuru avuga ko kugeza kuri abaturage bishimiye ibikorwa bya AFC M23 cyangwa ku mutekano wamaze kugaruka byuzuye. AFC M23 ikomeje kugenda ibafasha n'ubundi kuba basubira mu buzima busanzwe bakabona n'amahoro. Ni mu gace ka Nyanzale ko nabikubwiraga, ibikorwa bigenda bibera n'ubundi bashishikariza abaturage kuba abambere mu gushyira hamwe ndetse no kuba bakihitiramo ibibakwiye, cyane ko ari bo ba nyirabyo n'ubundi. Ku buyobozi bwajyaho bagomba kubigiramo uruhare. Amubona rero Erasto Bahati Musanga, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, agenda babwira ibintu n'ibindi, bashishikariza gufata iya mbere. Ibiganiro bigiye bitandukanye twagiye tubashyirira kuri iyi channel yacu The Quick Times News, uraza kubonamo disikuru yatanze rwose abwira abaturage ko bagomba no kubwira bene wabo bari mu gisirikare bakorana n'iyi mitwe yindi ya FDLR, bakava mu mashyamba bakaza bagakora igisirikare gikomeye cy'abaturage kirinda abaturage. Ngo mujye munyarukiraho umuntu areba ibindi biganiro tuba twagiye tubagezaho, ko tuba twabibagejejeho byose uko byakabaye. Reka ushimire cyane wowe wakanze subscribe nawe utarayikandagira ukande, ubundi tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye hano kuri The Quick Times News. Tuba tubafitiye ibintu byinshi cyane n'imikino, abakunzi b'imikino, igikombe cy'isi turaba duhari, imikino yose turayibagezaho. Ubwo rero mukande subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro biri imbere. Yes, inshuti mukunzi, aho waba uherereye hose, waba uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri ku mugabane w'Uburayi, waba uri ku mugabane wa Afurika, uhawe ikaze kugira ngo ubashe kwirebera izi nzu nziza ziherereye hano i Masaka. Ni inzu z'amaparitema, zikaba zigurishwa ku mafaranga makeya cyane, kuri $250,000. Igitangaje ni iki ngiki rero, wakubwira ko inzu imwe ikaba irimo inzu ebyiri, izo nzu ukazigurira rimwe kuri $250,000. Ibiganiro biremewe, uhawe ikaze rero kugira ngo ube wabasha kuba wafata iyi video cyangwa se ufate iyo nomero iri aho ngaho kuri screen yawe, ubundi ubashe kuba watwibariza ukatubaza amakuru y'aya maparitema. Aharereye hano i Masaka, hafi ntari kwimukira ibitaro bya CHK abahazi, kuri kaburimbo, ahantu heza cyane. Uhawe ikaze rero kugira ngo umwanya n'uwawe, nawe uze ugire icyo wibariza. Murakoze.